таърих илми мафкурасоз аст ва мафкураи миллӣ месозад. дуруд бинандагони азиз, силсила барномаи гулчин аз таърихи тоҷикон аст. манзури шумо. барномаи мазкур аз рӯи шоҳасари тоҷикони академик бобоҷон ғафуров сабт ва таҳия мегардад. имрӯз дар барнома устоди донишгоҳи миллии тоҷикистон, доктори илмҳои таърих профессор Зикриё Акрамиро даъват намудем. хуш омадед устод ба барнома. барномаҳое ки қаблан таҳия ва пешниҳод гардид атрофи муваффақиятҳо, музаффариятҳо ва рушду пешрафтҳои бесобиқаи давлатдории сирф миллии тоҷикӣ дар асри 10 давлати Сомониён буд. дар он марҳилаи таърихӣ мо бо устодон ва таърихшиносони ватанӣ атрофи рушди илм, ҳунар, санъат, фарҳанг, ҳатто таърих дар давраи давлати Сомониён мавриди муҳокимарониву баррасӣ қарор дода будем. ва устод, шумо мегуфтед ки бо ин ҳама пирӯзиҳо, бо ин ҳама шукӯҳу тавонмандиҳо, давлате ки дар он аср як империяи бузургро бо номи Сомониён ва тоҷикӣ буд, дар хотирот ва дар ёддошт ва дар ақлу шуъури ҳеҷ кас рост намеомад ки бо ин шаҳомат аз байн биравад ва завол ёбад. мегуфтед ки омилҳо, падидаҳо ва сабабҳои инқирози ҳамин империяи бузург дар чӣ буд ва чӣ омилҳо сабабу боис гашта ки давлати Сомониён пош бихӯрад ва аз байн биравад? дар тӯли таърих тамаддуни инсонӣ империяҳои зиёдеро аз сар гузаронидааст. империяҳое буданд ки якчанд аср арзи вуҷуд доштанд, вале дар асоси қонунияти таърихӣ ҳар як империя рӯзе мерасад ки ба завол меояд ва ҷои худро дар саҳифаи таърих мегирад ва таърих боз ба зинаи минбаъдаи худ мебарояд. империяи бузурги Сомониён, империяи давлати тамаддунсоз ки тамаддуни ориёиро боз ба як зинаи баланд баровардааст ва давраи тиллоии таърихи тамаддуни ориё ба ҳисоб меравад, дар нимаи дуюми асри 10 ба таназзул рӯй меорад ва ин таназзул якчанд омилҳо, якчанд сабабҳо дорад. дар китоби алома бобоҷон ғафуров ду омили асосӣ баръало инъикоси худро ёфтааст. яке омили дохилӣ ва дигаре омили беруна. омили дохилӣ яъне сабабҳое ки аз дохил рӯ ба таназзул овардани қудрати давлатдории Сомониён ва костагаштани худи низоми давлатдорӣ, мо бояд ба хотир орем ки дар димаи дуюми асри 10 вазирони давлати Сомониён, худи баъзе амирҳо ба якчанд камбудиҳо роҳ доданд. пеш аз ҳама сабабҳои иқтисодӣ буд, коста гаштани вазъи некуаҳволии мардум ва ба ин он сиёсати, агар ки гӯем хазинадуздии дарбориёнро пеша кунем, он дуруст аст. амирони Сомонӣ дар димаи дуюми асри 10 ба чанд волиҳои вилоятҳо ҳуҷҷат доданд ки онҳо аз ин ё он намуди андоз озоданд, ё муваққатан озоданд, ё якумра озоданд. дар натиҷа и ҳар як ҳокими маҳаллӣ кӯшиш мекард ки бо ҳар гуна роҳ аз амир ҳамин гуна ҳуҷҷатро, ҳамин гуна озодкунӣ аз андозро гирад ва дар бекигарии худ гӯем ё хонигарии худ гӯем ё вилояти худ як давлатчаи мустақил ё ки худмухторро ташкил кунад. ва рафта рафта кор ба ҷое омад ки империяи бузурги Сомониён ба якчанд хонигарию бекигарии маҳаллӣ тақсим шуд ки бисёри онҳо аз андозҳо озод буданд, яъне ба марказ ба Бухоро дар асоси ҳуҷҷате ки гирифта буданд ва ин барои гирифтани ин ҳуҷҷат, яъне Сабуктегин яке аз ҳокимони ғазна низ мусоидат мекард. вазирони давлати Сомониён, ҳамон сарвари девон ба ҳамин мусоидат мекарданд ва кор то дараҷае рафт ки бюҷаи давлат холӣ буд ва сарлашкарон
низомиён он маоше ки музди ки аз давлат мегирифтанд, яъне он аз байн рафт. акнун тасаввур кунед дар давлати империяи калон ки низомӣ лашкар яроқбадаст, маҳаки асосии давлатро мебозад. бале, яъне ҳимоятгари асосии давлат аст. ӯ таъминоти худро ӯҳдаи худ мегирад ва дар он маҳалҳо ба ғайр аз андози мавҷудбудае ки аз тарафи давлат муқаррар шудааст, аз он изофа ба киссаи худ мегирад ва ин норозигиро аз тарафи мардум ба миён меорад. дар ибтидои солҳои 60 шӯриши халқӣ чунон авҷ гирифт ки ҳатто шӯришгарон то ба Бухоро омада қасри амири Бухороро, Собунёнро оташ зада буданд. бо қувваи зиёд ва заҳмати зиёд тавонистанд ин шӯриши халқиро пахш кунанд ва амирони он вақта ҳама айбро ба сари вазир бор карданду дар майдони Бухоро амири он вақтаро ба дор кашиданд ва ҳама гуноҳро ба ӯ доданд. ки албатта гуноҳ дар вазирам ҳаст, лекин пас аз ҳамин гуна шӯру ошӯбҳо рӯҳияи мардум дигар шуд, боварии мардум аз байн рафт. бояд хулосаи дигар бароварда ба некуаҳволии мардум, ба оромии ҷомеа аз дохил диққати асосӣ дода мешуд. мутаассифона баъд аз соли 60 ва 70 ва 80 ҳаст ҳалли худро наёфт ва баръакс норозигӣ аз ҳаёти иқтисодии худ, некуаҳволии худ, аз андозҳои зиёд, аз худсарии сарлашкарону яроқбадастон мардум ба дод омад. хуб, шумо бисёр дуруст қайд кардед. агар сабабу омил баланд будани андозҳо ба вазнинӣ рӯбарӯ шудани ҳолати иҷтимоии мардум, вазъи иқтисодӣ бошад, дар ҷое хонда будам ки омили дигар ин ба табори туркнажод бартариятҳо додан ва ё аз ҳамин ҳисоб аз сатҳи ғуломӣ то ба сатҳи сарлашкарӣ тарбия кардани табори аз туркнажодо буд ки боиси коста шудан ва фурӯ рафтани пояҳои давлатдорӣ гардид. дар ин бора чӣ андеша доред? шумо дуруст гуфтед ва ҳамин гуна фикру ақида маъмул аст. сабаби инро боз ба хатогии Собуниён, амирони Собуниён муносиб медонанд ки амирони Собунӣ лашкари давлатро ба дасти туркнаҷотҳо доданд. то андозае рост бошад ҳам, лекин як сабаби дигар аст. дар ҳамин давра ҳиҷрати собиқ кӯчманчиён аз берун Мовароҳунар зиёд мегардад. ба Мовароҳунар кӯчманчиён, туркнаҷотон, онҳо асосан собиқ кӯчманчӣ буданд, бо шикору бо лашкаркашҳо машғул буданд ва нисбат ба тоҷик дар заминдорӣ, ҳунармандӣ, савҳот маҳорати камтар доштанд. вале маҳорат дар тирпаронию хунрезӣ беҳамто буданд. мисол бигирем ҳамун Сабуктегин турк аст ва Маҳмуди Ғазнавӣ баъд аз он онҳо турк ҳастанд, лекин забони тоҷикӣ, забони форсиро хуб медонистанд ва байни худ ҳам ба тоҷикӣ гап мезананд. ӯ потенсиали шуморавие ки аз байни қавми қавии худ доштанд, онҳоро ба заминдории ҳунармандӣ ҷалб кардан кори мушкил буд. лекин ман низомӣ мешавам, яроқбадаст мешавам, ин як ҳунари асосӣ буд. ва ҳамин давра агар ки ман гумон мекунам Собуниён, амирони Собунӣ бар зидди ин бароянд ҳам ҳамон мавҷи зиёдшавии туркҳо ва собиқ кӯчманчиён, бодиянишинон, саҳронишинон зиёд шуд ки ҳунар фақат дар низомӣ доштанд. ва аз ҳамин сабаб оҳиста дар нимаи дуюми асри шумораи қавми туркнаҷот ва собиқ бодиянишин дар лашкари Собуниён зиёд шудан гирифт. вақте ки тоҷика мегуфтанд ки низомишам, мегӯфт ман ҳунар дорам, ман заминдорӣ мекунам, ман беморам, ман олимам, лекин заминдор, деҳқони нағзтарин, беҳтарини деҳқон ин тоҷик буд. аз ҳамин сабаб ки ҳунар дошт, малака дошт, зиндагии худро оромона пеш бурда метавонист, дар ҳамин ҷо як ба ғафлат ғалтиди миллати мо. майл ба ҳарбӣ низомӣ шудан набуд. аламин чизро, дифоъ намудани ватани худро,
дифоъ набудад ки ту ҳунарманд бошӣ, олим бошӣ, тоҷир бошӣ, савдогар бошӣ, лекин дар майнаи сари худ дифои ватан чизи асосӣ аст ва бояд новобаста мансабдор бошӣ. Ту бояд фарзандонатон дар рӯҳияи ватандӯстии ҳарбӣ бояд тарбия кунӣ, ҳимоя кунӣ. ҳар кас бояд яъне дар хотир дошта бошад ки дифои ватан дер аст, бадтар аст. ин масъала ба миён меояд. ана акун тақозо мекунем ба забони имрӯза ҳар як тоҷи олим бошад, меъмор бошад, адиб бошад, касе ки набошад, ӯ бояд дар хотир дошта бошад ки фарзандони ӯ бояд дар ҳозир ҳам ва дар гузашта ва баъд дар оянда ҳам дифоъгар, ҳимоятгар, ҳомии ватан бошад. ана ин чиз ба ғафлат рафт ва худи давлатро монд ки дар ҳамин давра тохтутози қавму қабилаҳои бодиянишин махсусан аз шимол, аз тарафи гиребгар Қазоқистони имрӯзаи Қирғизистон, аз тарафи Ҳавруд зиёдтар мешуд ва ҳар дафъа ин туркони бодиянишинро бо дасти туркони ғазнавӣ онҳоро берун аз сарҳади Сомониён мекард ва баъд аз ҳар як гуна ҳамин гуна ғалаба ё ки дифои Сомониён инҳо имтиёзи бо зиёдтар мегирифтанд. рафта то рутбаҳои баланд мегирифтанд, ҳатто аз худмухторӣ ҳам зиёдтар мегирифтанд ва фишор меоварданд ки дар ҷобаҷо овардани кадрҳо ё ки низомиёну ба амир, ба кори амирон ва ҳоҷибони бузург дахолат мекарданд. бояд ҳар як хизматчии давлатӣ ё ки ҳар як дарборӣ дар он давра манфиати миллии худро дар ҷои аввал монад, ҳатто аз манфиати шахсӣ. агар ки ҳозир манфиати худатро аз манфиати давлат ё ҷомеа ё миллат боло гузорӣ, бадтар ба набераҳои фарзандони ту чӣ мемонад маълум нест ва ҳатто он чие ки ту ба даст овардӣ метавонад аз даст равад ва соҳиби аҷнабӣ шавад. ҳамин мутаассифона ду омил сабаби он гашт ки тохтутозҳо дар охири асри зиёд шуданд. баъдан ҳамон қарохониён аллакай ки ба сарҳадҳои Сомониён наздик меомаданд, онҳо ҳуҷум мекарданд ба мовора, ғорат мекарданд. аз тарафи дигар худи набудани маблағ барои нигоҳ доштани лашкари давлатӣ, гвардияи давлатӣ камӣ мекард. боз ба хизмати дигар турку бодиянишин муроҷиат мекардем, яъне Сомониёнро ман дар назар дорам. боз омилҳои дигар ҳам ҳастанд. албатта давлат қудрати низомӣ ва давлатдории Сомониён соли 999 дар натиҷаи ҳуҷуми дутарафа аз шимол аз тарафи акнун Маҳмуди Ғазнавӣ ки яъне вориси Сабуктегин буд, соли 997 ба сари қудрат омада буд ва аз он тараф ҳуҷуми қарохониён, аввал буғрохону баъд дигар эликхоно ба сабзамин мовароҳунар ва ин империя тамоили аз байнравиро шурӯъ намуд ва Исмоил Абумунтасир тавонист ки дар муддати 5-6 сол муқовимат кунад, лекин қувваҳо нобаробар буданд ва соли 1005 охирон қувваҳои Сомониён мавқеи таърихиро ба қарохониён ва ғазнавиён доданд. устод, суоле ба миён меояд ки қабл аз оне ки ҳамин давлат, ҳамин империя ба вуҷуд ояд, давлати Сомониён ҳамеша таҳти таваҷҷӯҳ ва баъзе корҳои дахолати халифаи араб қарор дошт. акнун ин давлат дар ҳоли заволшавӣ аст, фуруравӣ аст, пошхӯрӣ аст. халифаи араб чӣ таваҷҷӯҳ дошт дар ин бора? халифаи араб доимо ҳама вақт минтақаи монваронар бархусод дар мадди назари ӯ. барои чӣ? барое ки минтақаи аз захираҳои табиӣ, инсонӣ, боигарии моддӣ хеле пешрафта буд. яъне минтақаи Хӯросон ва Моварохунар. агар ки гирем ин Эрони имрӯза, Афғонистон имрӯза, Тоҷикистон, Ӯзбекистон, Туркманистон ҳама вақт кӯшиш мекарданд ки дар ҳамин минтақа он қувва, яъне он сулола ё он қувваи ба сари қудрат ояд ки ба онҳо
یعنی بیشتر اطاعت کنند یا اینکه مصلحت امپریالیستی خود رو یعنی در اینجا ادامه داده توانند و این هم در دوره سقوط سامانیان بود و بدتر هم وقتی که مغول‌ها چنگیزخان هجوم میکرد حتی در همان وقت چنگیزخان اجازت خلیفه عرب را هم گرفته بود. تشکر. تو اونی که اکنون دولت از بین رفت جای اون رو دولت دیگر گرفت، درباره پدید آمدن دولت با نام غزنویان میگفتید. چگونه آمد به این عرصه و چگونه این موقع این محیط را دیگر کرد، این مکان را به دست خود گرفت؟ غزنویان در اول اون مختاریتی که در داخل سامانیان بودند در غزنه می نشستند و گفتند که یکی از اساسگذار را سبکتگین همیشه بابا جان غفور سبکتگین را نامبر کرده است. حالا که حتی پیش از سبکتگین هم نمایندگانی که در غزنه می نشستند به سامانیان خدمت میکردند. از سامانیان بسیار چیزی را آموختند و گرفتند، هم بایگری مادی، هم طرز دولتداری، هم فرهنگ، هم علم، هم ادبیات. حاضر در بین عالمان بحثی هم وجود دارد که غزنوی‌ها یعنی تاجیک نژاد هستند. گپ در سر اون که غزنویان در دربار خود یعنی با دو زبان اساساً تاجیکی فارسی و عربی سخنگویی میکردند و از همین لباس لیکن نژادشان ترک بود، از ترک برآمده بودند. تاجیکی این زبان مادری این سلاله بود ولی خصلت خوی مفکوره همون چیزی که در خودشان هست آن را حوزه عالمان یک پسنریا میگه در علم حاضره تاریخ پسنر یعنی ترکی بود، تاجیکی نبود. و من گفتم و ما مثال هم آورده میتونیم که وقتی که محمود غزنوی وقتی که به سر قدرت می آید و علامه فردوسی ابوالقاسم فردوسی شاهنامه را به نزد او می آید و او شناس میشد، خودش میخوند یا با قرائت میکنند، او را قبول نمیکنند. برای چی؟ برای اینکه مفکوره آریایی و در شاهنامه خصلت خوی خود را همچون قهرمان ندید. اگر که وای تاجیک بود و آریا نژاد بود، برای چی شاهنامه چنین اثر بیزوار را قدر و قیمتش را پس کرد؟ یا قبول نداشت؟ قبول نداشت. یعنی قبول قبول نکرد و اون یک پول ناچیزی که داد این خودش یک دیگر راه نداشت، برای که ادبیات را غزنویان میدونستند. محمود دوست می‌داشت. البته محمود غزنوی با تاجیکی با فارسی شعر میگفت، اثرهای عالمان آن وقت را قرائت کرده بود، هم از بیرونی هم از ابن سینا با خبر بود و حتی بیرونی را ببخشید از خوارزم گرفته به غزنه آورد به خدمت خود. تصور از کجا محمود غزنوی درباره چنین نابغه به مانند ابوریحان بیرونی خبر بود و او را آورده به دربار خود استفاده برد. و باید قید کنیم که محیط ادبی درباره او هم شخصیت‌های توانا بودند. البته سیمای محمود غزنوی مختلف است، یعنی به هم ضد است. از یک طرف خونخوار، ظالم، غارتگر، ولی از دیگر طرف این غارتگر از علم و ادب برخوردار بود و میدانست که تمدن جهانی همون دولت را اعتراف میکند که عالم بزرگ، معرفت بزرگ، دسترنج‌های علمی. برای همین در غزنه از هندوستان 18-19 مرتبه غارت کرده کتاب می آورد، اثرهای عالمان قدیم هندی را می آورد. ابوریحان خود را همراه خود به لشکرکشی گرفته برده بود و سپارش داد بین و مرا در تاریخ جا کن، در صفحه تاریخ مرا جا کن. و از آنجا ابوریحان بیرونی یک عجایب بود. ابوریحان بیرونی در این لشکرکشی‌های محمود غزنوی شرکت کرده، از تمدن هند برخوردار شده، زبان سانسکریت را که زبان قدیمی علمی هندوستان قدیم بود آموخت. زبان در اون وقت این زبان مرده شده بود، ولی ده ها، صدها، هزارها کتاب ها با همین زبان نوشته شده بودند. او را از خود کرد و حاضر در قطار زکریای رازی و ابن سینا و عمر خیام، فارابی، ابو نصر فارابی، ابوریحان بیرونی یکی از نابغه‌های جهانی حساب می شود. و در اینجا
ابوریحان بیرونی در مکان تولد شده بود که اون محیط تاجیکی بود. بگذار حاضر او در حدود تاجیکستان امروزه نباشد و در تاجیکستان تاریخی است. چرا استاد با ابوریحان بیرونی محمود غزنوی توجه ظاهر کرد و با علامه فردوسی بزرگ چندان؟ یکوبش که ابوالقاسم فردوسی یعنی همچون بیرونی یک نابغه زمان بود و اگر که ابوریحان بیرونی اساساً با علم دقیق نجوم همتاست یعنی با علم الخیمیا با فیزیکا اپتیکا سر و کار داشته باشد، ابوالقاسم فردوسی تاریخ تمدن آیین را از قدیم از دوره کیومرث تا دوره سامانیان برای صحیفه آورد و وقتی که محمود غزنوی این را بداد او با من دخل ندارد، او درباره من نیست، این درباره من نیست، نه جمشید نه دیگر شاهان کیانیان و فریدون و پیشدادیان، من در ایدشت آمدم از بیام برای همین دل ولی اون رو این کار هم کرده نتوانست، او رو نسوزون خون دید. استاد سوال در اینجا که محمود غزنوی شاهنامه را خودش خوانده است و یا خوانده دادند؟ شاید هم خوانده، این تخمینی من هم یا البته اگر تو شاه باشی عالمان جوانی که جمع کرده یعنی خوانده در وقت استراحت حلاوت میبود، از یک طرف حلاوت میبود از صنعت بلند سخن فارسی تاجیکی، از دیگر طرف رشک میومد که این از آن من نیست، این به زبان فارسی از تاجیکی است. برای همین بیرونی در قطار عالم طبیعت شناس بودنش علمای دقیق و فیلسوف بود، ولی فردوسی بیشتر این یک بیرق برداری تاریخ تمدن آریایی بود. شاهنامه را حالا آموختن در کار، تحقیق کردن در کار، در زیر سطر شاهنامه هزارها حال سیر و اسرار هست که با اون را باید کشف کنیم یا که جوانای ما کنیم. باید ذکر بکنیم و اندیشه شما را میخواهم فهمیده باشم که تدوین گردیدن کتاب شاهنامه دوباره دسترس خوانندگان به طور معاصر و خیلی شفاف و بی‌نظیر از جانب پیشوای معظم ملت سپارش داده شد، تصمیم گیری شده است از جانب دولت و حکومت کشور و بر راه ماندن آزمون‌های شاهنامه خوانی. البته من فکر میکنم که آن چیزی که شما گفتید سیر و اسرارهای زیادی که در همین سطرها نهفته هستند بازگشایی خواهند شد و البته اثر و آثار بزرگ علمی، تاریخی، فلسفی روی دست خواهد آمد. در این مورد چه اندیشه دارید؟ مشعل بردار معرفت کنونی ملت تاجیک البته پیشوای معظم میباشند و خیلی یک تشبس عاقلانه، عالمانه، عارفانه که بعد از تاجیکان که ما را با تاریخ شناس کرد جناب عالی گفتند که اکنون از سرچشمه روی اوریتان که بابا جان غفورов از دیگر سرچشمه استفاده باشد هم یعنی شاهنامه که در عصر 10 اول عصر 11 ایجاد شده باشد هم این یک سرچشمه نادر درباره گذشتگان ما، هم تاریخ، هم اخلاق، هم سیاست، هم وطن دوستی در شاهنامه خیلی برجسته انعکاس یافته است که از آن زیاد گفتن خیلی مشکل است و خوب است که من باوری کامل دارم که شاهنامه را روزی برسد که در مکاتب میانه از صنف یک سر کرده تا صنف 10 همین چیز قسم به قسم در معاینه سر جوانان و نسل آینده ما باید جا گیرد و به همین کوشش کرده ایستاده جناب عالی پیشوای معظم ملت که وقتی که ما در کوچه، در داخل خانه، در عائله گپ بزنیم هر سخنمان رو ما میتوانیم از شاهنامه اقتباس آورده بزرگی معنویات خود را، تاریخ خود را، اخلاق خود را همه وقت نه تنها پایدار و دائمی نگاه و آن را به درجه عالی برای حکیم فردوسی میفرمایند که خرد رهنما و خرد دلکشای، خرد دست گیرد به هر دو سرای. با عباره این مصرع‌های زیبا به انجام برنامه رسیدیم. به شما اظهار سپاس برای اندیشه‌رانی و بداهتاً در چندین موضوع تکیه کردن و اندیشه‌رانی نمودند. این بود بینندگان عزیز برنامه گلچین از تاریخ تاجیکان با اندیشه‌رانی
و صحبت خاصه دکتر علم‌های تاریخ پروفسور استاد دانشگاه ملی تاجیکستان ذکریا اکرمی اطراف انقراض دولتداری سامانیان و پدید آمدن یک دولت با نام غزنویان که منظور شما گردید. فکر میکنم بینندگان از این موضوع خاصه معلومات‌های صحیح معتمد به خود برداشتند و تا برنامه‌های نوبتی سعادتمند و پیروز باشید.